le Venia MJ Rising Day voi sumnga le parukna mang tora local te masan chuai kan book chu ani ni kan kholian apo sila som zole kan IMPR LDC kan EMT Venia kan hun poi motak in hun lutak sang men ron tel pui kan lom hle maya Venian masan lom thu kan soile ni sila Venia hian MJ lo in din chau dan te le long taya kan in tan dan te po han talan te po Rising Day ani nangin tul dowin ka ria chung lam hoi jong chung Venia hian kan sei don ani MJ Mizoram Journalists Association kan ti hi kumsang kan zako somsari le patni marti somni le pathum khan aizol khopuya torbom editor pu shanga le khadla ina din ani thu kan ruby jubilia khan souvenir khan tarlan ani chuan Mizoram Journalists Association din ani hian kan president ma sabar chu pulal than hola ani ti chuan vice president hi pu si chunbur late ni intreasure ma sabar pu lal boy late ni ti chuan secretary general i ma sabar hi RK Pautu late ani ti chuan kumsang ka zuko somsari le pasari khan secretary general ti chu general secretary thlak ani voini thing hianin general secretary ti man aloni ta ani ti chuan Mizoram boy ani ma khan chanchimbu hi aizol khopuya tele lunglei khopuya te po ti chu aloni to ni in alanga ti chuan ram alo boy khanin chanchimbu chu hun engma chen chu ti chu ani talawa ti top aloni ti chuan kumsang ka zako somruk le pasari le sangka zako somruk le pariat vel khan aizola chanchimbu chuak te aron chuak tan le ta chu ta chu Mizo RC kan ti te mar RC te torbom te le Mizo o kan ti te chu chanchinbu chuak ani zoram tlang au ti lo chu Mizoram chanchinbu chuak ma sapol ani thu te tarlan ani boka ke chuan MJ chuan ramboi kara na poimo tak tak mai chanchin thar mi puite hne na hrille pon zar na mi puiril ru kong dik zonga kai hroi na chu athok chho het tilai po hian poimo ber chu rambuai ina sipei mi an cheka an man an soi sakle curfew ti reng mai kara mai puite ko sakle ril ru pa ngai le mumal tak thlan thein turin he na poimo tak hi tubo le dolu in kara kan hroi thuma sa te hian na anlo thoka chumi zar chu zawin ti hian hunakal zela zoram hun sang sanga chanchimbu te ti chu aloni Mizoram district pathum aizol lunglei le chimtui pui ani lai khan inzom khom anle inzom khom lawa mani district anga theu te po chanchimbu ti chu aloni aizol district lunglei district ti te tin chimtui pui district ang te po ti chu chanchimbu ti chu te po aloni longtlai po hi chimtui pui Journalists Association ti in kan hroi tu masa te po ka anlo tel to ani January ni somthum sangka zako somri le palia CJA kan ti chimtui pui Journalists Association chu din ani hun engma chen chu akala in cheng soi to kan hroi tu masa helai longtlai district a chanchimbu lo ti chuak to i thenka chu mual million san to te chung te chu ani member te po ani kumsom ni le pani zet chimtui pui Journalists Association ti hi kalpui ani ti chuan kumsang ni le paruk alo in her chu khan Mizora chanchimbu zong te chu in zom khom mun khata luan angai ni ti in general conference Mizoram Journalists Association chu mumal taka kalpui choni selati real alo ni ta ga chuan chimtui pui Journalists Association kan ti ta po chu alo top ta MJA ti kan in thum khom ta ti chuan aizol hi tuna chuan kan general headquarter alo ni tuna hi Mizoram district som le pakhata hin ka hre solo chuan MJ district headquarter som kan nei ni inga hria ani chutiang chu Mizoram Journalists Association kumsang ka zako somsari pani atanga akal chho zela kumsang ni le paruka mun khata kanin thlong khom ta ti chuan district sang ating hian ke kan lo pen ta ani longtlai hianin chimthli kan ti kha chanchimbu kan nei masak ber te jingami chimlama po ani kan ti lo the lawanga founder le nei tu pu ronunga phechu formin chansan ta to kha ani ti chuanin he longtlai hianin ani ti lo hen lairam chanchimbu hi kumsang ka zako somre le palia
December ni in ka sia ti chua alo ni a I venia chanchin bu chuak om chun chau hi an chu kum ha han talent te po trying ka sia ti chon hun lo kala kum sang ka ko somre le pariada phongpui express ti chuan ya editor hi pose di de ngura ani a tuna pe chuan pu zuala hi riselna thei to lo nu a riselna na tlin to lo nu pe chuan kan senior perka ani a veni thleng ani he min la tulpui ani ti chung kum sang nia ram eng hi ti chuatan alo ni vele ta a tun tuma kan vice president pusen hi editor le ani tu ani a ti chung kum sang ni le palia long tlai post a hi ti chu ani vele boka tuna kan treasure polal ngataral te hi ani tu editor kha ani boka ti chuan kum sang ni le pakua rautha chanchim bu hi ron ti chu ani vele thunga ti chuan sang ni le som ni le pakhata long tlai today a hi ti chu ani a chong te time si sang ni le som ni le patnia kan ti chu alo ni vele ta bok ani chu long tlai tuna long tlai district ka chanchim bu kan nei te an chu kum te po khan talan te po trying ka ria long tlai today hi LH how heng lalming moya kha editor ania ti chon chong te time sa hian omeg laram kin lo hi editor ani bok ani heng kan tarlam ba ka hian chanchim bu sang sang ti chu alo ni to a mi theng ka chu atam zo ila mi ma sa de hi chon fam minut mol min lo liam san to ani chu tin chon long tlai district ka po hian theyang to le phak ang to kin kan khoi tu ma sa te kai hoina hnoya chanchim bu hi ti chua alo ni a ani china kan talan angkhanim chimdui pui journalist association kan ti kha sangka zuko somri le pali adin ani a ti chuanin sangka zuko somkwa september ni somle pari da khan poi district journalist association ti in hemi kemani autonomous district council chunga kan chanchimbu lo ti chuang ma saten PDJA ti in an local puya longklai himhun pui ani a ti chuanin sangka zuko somko le pariata district alo pianta ka khan longklai district journalist association ti in september ni somle pariata khan kan loading chan veta ani ti chon hun local zela longklai district MJ ti hian ma sona sang kan neya a district kampoi ma sona kan nei chaw zela July ni somle pariat sang ni somni khan Mizoram state poina anna ti haulo Mizoram achon ama sabdar te pokan ti thenga longklai district hian LDC kan ron foi tu te du sakna changin MJ pension and welfare rules alo tang zara chuta chuan longklai district MJ kan foi tu masa puti zakunga CM ani la khanin pension rules pension and welfare rules imin lo tang zar sak ani tichuanin chengan talan khan kumsang ka zuko somri le pali a chanchin bu ti chuak puvila lian zola chu a risel na in chanchin bu hanti chu zel active taka a theitak lo wangin pension po hi pe alo ni a hunang ma chen chu MJ longta district hian pension hi kan pe a amaro chu Mizoram sarkarin kumsang ni le somni le pali November ni somle pariata journalist pension scheme a local puita ka chuan ini chuan pension pani mun hiala kop theilove ti in Mizoram sarkarin ampek zoki tuna hian uvela lianzola hi pension por pek ani nge ani ti chuanin MJ longkai district in pension and welfare rules a hian ti hian ro man na kan siama chanchimbu kumsom hi enkol to kumsom ruklinchin tene na hian pension andu chuan dilna an siamanga governing board a chuanin tra le tula ti ni chuan ape anga ti kha ro man na asiama tun din huna hi chuanin pension ki mani tangchon le impact kan la nei tori lova amaro chu kan member hemi pension and welfare rules kan nei tang kan member pani pu si za thiang le pilin dai te ro hi chu MJ member an cholta ka wangin district council an GA min da saki hi benga kan account thunzom vek ani a chu mi a kan an account kan da chu MJ member ni na an chol sana hianin an sum tin ko makha kan hlan vegani ti te powani hian ka han soilang du a chumi ka han talan na chan chu district council na GA min da saka hi MJ te hian tangkai takin kan mang chine ni ti hi voinia kan CM le kan EM poina min hriat puya hunna ka le zel apo mindu sakna hi tangkai takin kan mang ani ti hi min hriat sakpo kan do voini hian ka han soitel du bok ani
long da district ina MJ maso na tur sei tur tam ta ko oma district dang tena anti ngai lo MJ green MJ de ti kanan mga district kan thang kha chuan a tu love te po anti avo over thla ke te po anti a amar ju ke ni ril ro chuan ziakin mi pui zirti na kampe a i ataka kan che chopui thei china hi chon che chopui te po atra ti na ngai to na kan nei wangin kumtin deuh tho hian green MJ de te po hi kanan mang ve thin bok ani ti lai te voini hian ka han soitel du bok ani china soi tong khan long tai district a hin MJ member tana hian kan tam lo mi pakwa kan oma heng mi pakwa te hi lungro takin phei khai rual takin kankala thil kan ti na kong sang sanga tho na thatak engma in it signa po lovin chung ko ang tak takin engin ke campaign thina heng zong zong hi ma kan sona le masona kan ne na kong te po ni in ka sia emi konga hian district council kan froi tu te din DC hi kan pedron te an ni do zel boka kan DC te e thopui na zara tundin hun hi kan thlengani ti te po voini hian kan soitel du bok ani voini a MJ Rising Day kan man na hian imani MJ Longkai district te pan ru ngai to na tharpua service to the people ti kan thu pui kan moto hi hrenga ramlen hamta na ke campaign ko nga na kan thona ko nga po inlung rual taka thokze la phe khai rual taka ke campaign hi atul le in ka ria chu tiang tur po chum voinia ka thopui te po ka han som tel bok chu ni a to per kan soi du chu MJ kan ni a district council tenen state sarkar tenen thona thatak kan ne ya chu thona thatak kan nei na kara chuan MJ journalist kan ni na ang taka kan ni na hi hoisen taka kan tilan ngam ero atul le in ka ria chu tiang tur po chuan kan ram hroi tu tele state lama thok tu te poina min be si se ti hi kan duwa chu tiang tur chon kan na poi kan phak ng tokin kan thok ve ni te po hin ka ria hi chun zom zel ila kan zom na hi tu ma in i min le chu sak don wa ke ma ni na kan le chu tur ani wangin chu zom na chu ke ma ni pa na vong him zel tur poin voinia MJ member te po ka han cha du bok choni chuan kamhalo ka MJ general conference te po kan nei dona enguna te po hian MJA ta na ru ngai to na seng trin kan ni na ang taka MJ general conference culture foi tu te po thei top so ro rel na po nei tur point voini a hian rising day a hian kan cha bokin kan ngen tel bok choni ale ka jong ka to soi thei ni sela lo me